baratwica Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twongere tubaramutse amahoro y'Imana tubahe n'ikaze inshuti inwe bakunze ibiganiro bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Tubashimira ukuntu mushishikara akudukurikirana ukuntu mwakiriye show iheruka. Turagarutse rero muri show igice cya 37, ariko na munsi tuje mu yindi style, haba mu ndirimbo, haba no mu kwambara, haba no mu kuvuga, ko mutangura kwitwenga. Ni Protector King nk'ibisanzwe mba andi kuri mikro ya mbere, ariko kuri mikro ya kabiri mpereye ibubafu bwanje ndi kumwe na Safi. Nde? Safi. Ni Safi, ni Safi. Safi. Turashitse. Kuri mikro ya kabiri kuri B. Urumva ko mikro ya kabiri ifise A na B. Turi kumwe na Kabo. Ni sawa? Ni fresh. Tuzahamagara abantu bacecwe ivy'imico batubwira uwo muco ko ari w'ikirundi canke ari w'ikinyamahanga. Nuko nza kuba andi kumwe hani buryo bwanje ubunyegereye ninde. Parfait. Tukuramutse nawe. Cyangwa usanzwe uramukije. Sawa sawa. Kurundi ruhande ndi kumwe na Bera, ubona uno munsi yaje muri style ikirundi, sinzi ko ratsa kutubira ko bayita. Mwaramutse Bera. Mwiriwe. Aya ni mwiriwe. Je ko ntari ngaha mu Burundi. Yego shahoza warashitse mu Canada. Charakemutse. Nuko dukorero tuza kuba duteramanye naba, tuza kuba duteramanye kandi nawe uza kuburi uri kudukurikirana wimererewe neza, wicaye utuje ku ndirimbo igenda pole pole. Turivuga ngo tuzaririmba indirimbo y'umwana w'Imana wanesheje. Duhereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu kanya tuja twerekeza he kadukurikana ino ndirimbo. Uririmbane natwe rero, ufatikano kanya uririmbe unezeriwe nyine. Apanero byo mujinya bakora shetani, natwe nta shitani nta na shitani ya nta ni daimoni twagiye.
nuko yari no ndirimbo tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama wanesheje. Ndirimbo neza wumva ko yadufashije kwinjira neza muri kino kiganiro dutangura pole pole buke buke kugira ngo abantu badukurikirana bafise imyaka isumbiye dufise nabo tubaha akaryo keza ko guhimbazanya natwe. Uyo ntitwotangura tuguruka iminsi yose dusimba oya, bajya abantu nabo babatamusanga bagendana akantu k'akabando bagenda hari n'abadukurikirana abagendana ubumuga bugiye butandukanye ariko kandi bakaba bakunda Imana bagakunda n'uno mwanya wo guhimbaza. Nabo turaza hano tukabarondera uturirimbo tugenda buke buke tubafasha gutambisha umutwe buke buke banyiganga bakavuga ngo tuzazamura ibendera nitwashika mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ivyo twabateguriye si ibi gusa, sizi zigenda pole pole gusa kuko inyuma yaha bakunda kuvuga ngo akari inyuma karahinda. Turaje dukorane na gwagwa rukarira urugi ewe rugifise utuguvu wemwe dusimba ya ntiweze ngize impuzu bere yazambariye ubusa yiteguye ego aje nimumbaze ko tuzozamura ibendera y'umwana w'Imana cenga w'intama yanesheje agatsinda urupfu na kuzimu natwe akatuneshereza. Tuva mu bwiza tuja mu bundi, eka rero dufate kano kanya natwe tuje mu dukorane na babandira bavuga ati twitwe twarindiriye kira ko dutamba, tubanze dutambe tutarike twigine intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma nyene nawe ahuri hewe ahuri reka kwikawusha tugumanye n'utambe. Twagiye nino ndirimbo turacere mu gihugu cy'u Rwanda yuno mugwi bayitangwa iki ni hearing. Ndirimbo yitwa ngo iki twagiye. Indirimbo bayise ni muhumure nawe uri nuhumure ivyo uri kuracamo navyo nzi ariko datarabizi kandi nawe urabizi mwe nawe murabizi nibwo woganyira umwana w'umuntu naco gufasha ariko Imana yonye nishura kugufasha amagogwe yawe yugowe canke yuremerewe bibwire Yesu. Baje bavuga ngo ni muhumure katubamenera ibanga canke tubibira ibanga umviriza ni muhumure yo ni muhumure gutabaza kwacu kuva kuwiteka yo reka tubamenera ibanga ni muhumure gutabaza kwacu kuva kuwiteka Yesu arashoboye yatsinze Satani Yesu arashoboye yamunyatse ubutware bwose Yesu arashoboye yatsinze umwanzi Satani Yesu arashoboye abafite ibibazo ungire kuri we Yesu
muhungire kuri we Yesu arashoboye reka Yesu gutabarwa kwacu kuva ku biteka reka abarushe n'abaremerewe yese gutabarwa kwacu muhumure haleluya haleluya avuga ngo reka tubibire ibanga canke tubamenera ibanga nimuhumure 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 abo muri Tracesopo Ministry TV namwe nimuhumure nimuvyakire nta numwe avyakiriye mhemu kumame Narivuze ngo muri Tracesopo Ministry TV nimuhumure abadukurikirana mwese muri hose tubabwire ngo nimuhumure kuko satani nibwo tutera igere ubagenda tugwanya turafise Yesu yanesheje kubw'ivyo nimuhumure barinzi bavuze ngo reka tubibire ibanga mu Kirundi mu Kinyarwanda ngo reka tubamenera ibanga nimuhumure kuko Yesu yaranesheje nico gituma niho ibiduca intege bitobora twabwo ca duhumura ariko guhumura mu Kinyarwanda urazi ico bisekura apo usikate tamaa guhumura bera guhumura naho ni mu Kirundi aho ni mu Kirundi api bera no kugira kapeti birakora neza ariko guhumura safi guhumura mu Kinyarwanda bavuze ngo iki turetse bavuze ni muhumure bijanye na system yo kuvuga ngo ni mureme ariko indi yavuze guhumura mu Kinyarwanda n'umuntu abakuze ashaje ageze mu zabukuru muhumure yo turashize mwese kirabananiye yego ibi bijanye muri muhumure mureme ibintu nk'izo ariko mu Kinyarwanda bavuze guhumura umuntu ahumura hano ngo ahumura nabi wapi guhumura mu Kinyarwanda guhumura ikintu bita umuhumuro n'akamoto umuntu ahumura nabi bavuga ngo kujya bavuga ngo umuntu kwa guciye impande gusanga mota nabi odeur ijya mu Gifaransa bita odeur ariko mu Kinyarwanda bavuga ngo no guhumura ahumura nabi nakamoto kabi rero guhema nabi oya se guhema nabi mauvais odeur ariko si bano bavuze ati ni muhumure ni mutekane ni mureme akako dufise Yesu yanesheje kandi gutabarwa kwacu kuva kuri uwo Yesu tubananye dukurikirana niyo ndirimbo umva neza ko ari indirimbo obari bitonde bano baririmbyi bagize no mugwi Healing Worship Team kuva mu gihugu cy'u Rwanda ni muhumure ni mureme Satana arahari nivyo ariko Imana nayo irahari kandi iramusumba Yesu yaranesheje amunyaga imfunguruzo abanza akorere kukuzimura arahondagura rero yiduniya ukabona igumica ku ivyago bigiye bitandukanye nuko Satani nawe yayikororewemwo iki twanka uko niturabayo nico gituma Yesu yavuze ngo iyo muba abisi isi bikunzi cayo none kuko mutarabisi nico gituma isi banka ari karisi twanke natwe twankane nayo kuko turabise umukunzi wacu ni Kristo Yesu twagiye abafite ingorane muhungire kuri we Yesu arashoboye reka gutabarwa kwacu kuva ku biteka reka abarushe n'abaremerewe tubandika atubanduwa atuva mu bwiza atuja mu bundi tuva mu Rwanda twerekeza mu gihugu ca Tanzania
tuhasanga no muririmbyi ninde umviriza umve Isinise zo dutambe nuko no muririmbyi turi kumwe yaduteramesha kandi natwe turi kumwe katanu kuri kaganzi kako ni Rose Muhando afatanije none muririmbyi yitwa Oliva Ngoma haya ni Oliva Ngoma ni Oliva Wema Oliva Ngoma sumuririmbyi wa gospel ndamwibuza ni Oliva Wema ndiyo ni Rose Muhando bazana no tirimbo bayise moto ni yule umuriro n'ujya nyine ntavyo kugabanya nabo rero reka tutambira Imana muri no tirimbo moto ni yule kutoka kwa Rose Muhando akishirikiana na Oliva Wema twende moto ni yule na sisi hapa dance ni zile nguvu ni zile atupungui twende
baratwica na burofe bwa shetani ni bure lakini nguvu za Mungu bado ni zile na moto wa Mungu ni ule yule na nguvu zetu kwa kumtumikia Mungu ni zile twende sambamba sasa twende
Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.